ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajingkran uba jam sa prang portam MDC sa Jante Hills Autonomous District Council JHEDC na War Central Constituency kabadang siyan hagajingalang ka Voice of the People Party VPP Hamad Pran baka wa mentudu kalayam. Kalapen long yo ba Cruel Pariat u President ka khot ya ka wa mentudu ban penpau kajing sungsi ka bajur halor ketika jingkran. Habakran sekilat pathai kubor haka arpulai terik yoyong arja arpunrio uba Cruel Pariat ulaong. Baka wak mentudu hadu menta kadang ai ke umbam umdi bat kabadang pen emru ia kido do wa. Nalor kata ulaong bakumu MDC umdi ban kran kulmar tang ban mento ya ladi lani ya ke parti. Senyawin nin imet ang bagi ni kilat ha kubor gi wada kalam wa yoy ha yalang yang go VPP kabadan ha po makharan menegasi. Ako bangilya sengaw ya kejingkeren jong uway ni MDC jong ke JHDC tau di ba jam syapran po tam di MDC jong ke Washington ilya sengaw ba ula keren halor kawai ke bentang ke ba uang ba kawa mentedu kalayap bat ke kupuli nang tapat ke perang bat kawai kiwa ibadan ha regentia Tehalon kani ka jingkeren ka jong u ka bala keren pat ba manin po ka jingalang jong VPP yang ngahi shimat kemutrai trai muluk jong ubaim basa hakani ka road jong ga mentru bat kinong shong shnong ki badan ki baim hap shilantar jong ga wa mentru ni dap da jing snyo si ba yang ngahi shimat ka lakta jor namar ba kani ka jingkeren jong ba jam syapran kamu MDC ubo jongga JHDC kakta sisa namar ngaya ladi bat kirang ba kilong kuming ila dep ai ke jung ujo sige NGT split bench hakaba gajing bisa kalang yan menta te gajing keren ka jong o ka ong ba ka mentedu ka ayam kan bangipat ngilap ngisam hado menta kasni ngidang yo umbam umdi na ka PHE idok ha kidang dan hampo hati hajuai hasentuk siar ngidan ke free sanctuary kidang im nang ta hapo yalong nang tapat hapo kani ka tuber kamaisnong kemukha yalong bat kibai pat kibenta ke babaw tot kani ka muturu kidok kha kidok panat kidang im bar umbam umdi ru kidang yo te ya kani kajingkeren jong new MDC kakta man jong sisi te nagtakadaw kwa banong gani bahaba kumu MDC ubadan kajing ikli nagabanta ki nang song shnong ki trai belum nang baga JHDC ubaladan gabor insya umdai ban keren ya gane ka kantin baga mentru kala yap udai ban keren hapo ka JHDC haging dorbar jo ka JHDC banyak sat banyada ban pen im kumbangi ki nang song shnong ngilayale banten im banyat wat kilat kulti sabo at NGT nang baga sorta jalla kan wan shakmal te kini gajing keren gajongu kadai banlong kanuksaro yikiway ki para MDC namar kini gisni bladam niyo iro baw leader of opposition jong ka JHDC umaan ru sulai obadai u MDC jong ajuai ulalek bantu kelar ru sya kata gajing syakngan gajing ki jong kita ga GTF nagabanta lumpong deng obadan Ribhoy district kadbai ka mantedu ka ba u imusa kajing sya ka kor ga jong u kom leader opposition ban keren na po ying dor ba jong ga JTC nrai keneng ibo gajing gantu gajing karpa bawat am keren kulma namar baka jingkeren ga jong pi lada kadai ke jingkeren ban play ban le ya kata politics le ka politics sama tag interest jongi kinong song bangin im bangin sngai amban penyap ya kibadang im amban keren kulmar ya tang benta ga mentoy ya la de simet na ya ka kaseng ga baphiad tenga bo ga jing tu karpat haju ga po ba kadang ga jing keren nagalian jong ni ma MDC ma jam syapran
yaw te ulong sutanga. Uang ba ulong sutanga nung di yaw pinang ba. Hadok ya soka pareng banyo ang pasiyo hayaw musiyang. Hato ladangi pat nginong ba mano ba di ulong sutanga manta. Ba di ya garijan tiya ga jongi. Kabala karku balay la di ya garijan tiya hangti hamat haran sulong. Hato ladangi ong di di ulong sutanga kabiyang hi. Long hi bangin pat iti ulong sutanga. Nagatagadang kung buriw badan gabor bat buka burang bala syak jir kitagda tas ngabha karen po ga JHDC. Kung unang mikman karen kung leader opposition kata na maga-discount sa gabapet ikiwa na lonang taro ni gumuang po argentian laye karen yuto dovyong Kibriw jomi kadang buon kina kiba imja na gani kadang yela sitom ban kumno ban thau pilat kilanti bakin yo ban tundan kam yo lumar uba ladon haki gilom ki peden Reben ong ba kamantru ka ayap tang na daw utaw dew yo ray ka im hadu kandang im sisu tengas ngaw ba kabahaban keren na kabantaban bahalang iyo baro. Kata kay gaday real politics, na kabarang positive politics, na constructive politics. Te swaban ong ba nagbo ka jing kartu perpat. Yaw MLA ma wailat Miki Sala uday jong Kajua constituency uba menta uday minister po cabinet bajing ilamo Konrad Sangwa. Kalau day ka por mentaban wan syakman tuklar ya kawa mentadu. Kabala sedang nado national mi mentru ter hado pada poch is Jaintia district. Kalayat hado poch awar Jaintia sa Bangladesh. Wan syakma. Kum minister. Yarab keren kum nong mikman. Ban yada ban im ga mentru ban im ngi ki dan kami go umbam umdi kinong rep kabar khau ban dan kiwa ki do ba im ki do kha gini ketai baro. Te kum minister baju por kum ki MDC don gajing yatray rang tangin wan syakman na kabataban im makata ga de interest jongi ki petra ta ga joga por kum deputy chief minister umasiya bahalang dahar ngabo biyang gajing karpa wan kum ga pidon ga bor bantray ka duar ban don kam haga bor sarkar kani ga de gajing kayak ki im gajing kapor ga deman penbay kani gajing talat gajing dunar bal gajongi kadang dan tenta kadaw ngi nagalyang gajong asimat ubala dangdan gajing ya khon na manta ban yada ya ka mantru bat ki rang ba ajungi ha garteng jo ko ya ka wa mantru ibo gajing kan tu ya fibara nong song snong trai bro mi shakma bangin im ngin sa ngin song ngin ngam nda de bakwa man yam te kene gajing karan jo ma jam shaparang bat gajing tukalar sa kitai ki banta bai hayeng la jong kiwa kibadon ha ding sukiar yeng himle banle mentaga po alewan sakman ngile tayo te kani kadai ga yak im jongi jong rijai tia ngidon ban ya trai kam rengkat te kata kadai ga jing pensai bat ka jing terpar ka jonga naga banta jong ginong song snong kitrai blok jong rijai tia bat khamtam kini ga bade im harod jong ka wa mentru ka ba menta kadang mi isngi inang don ka jingkam terangkat banyak yang terangkat. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya